Matayo nanga ubukene. Nigeze gunga ibitunguru gusa mpura na corona. Neza imodoka zirindwi za fuso ziruzu. Kandi nari nahinze. Habe ni wacu sinari umushanga. Nagaza njana imipanga ibiri. Ngacyaza. Nigeze gucaza umupanga wogosha umuntu. Kubimenya nibwo buzima. Ubasa abantu biwacu mu bivumu. Ahantu hose avuze ikundi cyo kuja gutema. Bakavuga ngo nta mahizi karimo. Uwo muntu wakoranyije abantu. Yagaza avuga ngo ndahombye. Nagaza ntema kandi ukontemi. Karirimba indirimbo zigisirimba, karirimba za okovu, kankere ko mu murimo. Sinari umushanga. Nico gituma ibyaje byose nzabikora kumva ndavudutse. Murazi ubunini nabaye nkumanuka. Kugira ngo nabonye ko nasize abakecuru. Imbe nkumanuka buke. Ariko umuntu mwari ndasubira ngende muri Oranje zamuke cyane. Muri sogiye cyose. Nigeze kwimba inoro ndazibona. Abandi baje muri wa mwobo barazibona. Nakoze nacuruje indagara sinagurisha. Ariko ngo ziheza abandi baragurisha. Ngo nishire mu gitaramo. Ariko umuntu uzuzamura no kugura kugora. Anjane mu isoko ryangaga. Bwana unionyesha uyu mama sana. Arambwira ngo tora ibyo ushaka wa mugabo wo muri w'umukongomani w'ijuru. Uzunezeza kumva ubwenge bwaje bugiye mu ijuru. Yashitse kuri Imana. Angurira n'imiti kuri pharmacy. Ndamukirizo mwiciranye. Umubwira ngo igisubizo cyawe. Mubana n'abantu neza amahoro. Uzabona ibisubizo. Ko ari Imana itugejeje aya masaha bakamenya ko ari yo bafite amaboko abiri tuyikomera amashi. Turashimira Reverend w'itorero rya EPG na madame we n'abana babo hamwe n'inzego zose pastorale mukorana na idara zote za kanisa. Shimire n'abashumba turutse amatorero atandukanye namwe mwasize ibyanyu mu kazi. Taciza nk'ubumwe. Bibiliya yatangaje amakuru kera. Imana iravuga ngo bashakanye umwete nibo bazambona. Kuguterana kwacu nta gihombo kibamo. Kuko yatanze n'itangazo ngo banze guterana bagize gute bararimbutse. Ndamukiriza umuntu mwisharanye umubwire ngo guterana kwawe uyu munsi Imana igusetse mu nzira zayo. Hijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anasijua hitaji zote maua yote anayafika na ndege wote wanapokea chakula chao asipo shamba nemerere
dushimire leta yacu y'u Burundi kubitwemerera guterana na Reverend yabivuze. Iteka ryose mu buzima bwawe nugera mu ruhame rurimo abantu uzige kuvuga neza, habe nubwo buri hirya munsi y'igiti wenyine uzitoze kuvuga neza. Dukomere leta y'u Burundi amashi menshi ikomeje kutwemerera. Sitasumbuka wakuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisaumili ingawa akijificha. Munemerere dushimira abantu badukurikirana online, barimo inshuti zawe, barimo batera kunga bakomeye. Umuntu gufata data ze akagukurikirana agafata n'uwo mwanya, umwongereza yaravuze ngo time is money. Dukomere Imana amashimeshi ku bw'abene data tubabwira bakoze cyane. Abatanzi nitwa Matayo Tamahisi Muhoza Bigera. Mudamu n'umwe, abana ni 6. Uwa 7 ibigwi by'uwo murabizi ko nabivuze cyane, yitwa Pendo, Imana yaramusaba. Naje gusanga ku isi ndaho utarafusha nokuri, habe nuko twese turi imfubyi. Yesu yarapfuye urangiza arazuka, ariko asigatanze itangazo aravuga ngo tadusize nk'imfubyi. Niwe wa mbere kuvuga, tumukomera amashi. Nyoboye itorero hariya Uganda, Mbarara Isingiro, cyitwa Holy Spirit Fire Church. Twavuganye na madame n'abana bacu baravuga ngo tubasuhuze. Abarazwe nongeye kubakunda. Hari abantu bakunda kuko babasura, ariko ndibakunde gusura abandi. Mubakomera amashi. Hari umuntu tuza kuvugana ko se muvuga mu ruhame, hari ikindi Imana nyine yatanze gahunda, turaza kuvugana nawe kandi ciza, kuko rimwe na rimwe Imana izituvugisha. Tuganire kuri topic ivuga ngo gutunga umutima w'ubwenge, kuwa na moyo wa hekima. Abantu bazi gusoma neza, dusome ibitabo 2. Turaririmba Zaburi ya 90, Zaburi ya Mose ni 12. Tuza gusoma ibyakozwe n'intumwa 7:22. Nyimbo za Zaburi, Zaburi ya Musa 90:12. Matendo ya Mitume Act sura yake ya 7:22. Abahabonye botusomera. Ni munyaruke mukagira Yesu. Some mu izina rya Yesu. Haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Matendo ya Mitume byakozwe n'intumwa bice 7:22. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Mose yigisha ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Agira imbaraga mu magambo ye. Agira imbaraga mu magambo ye. No mu byakora. Amen. No mu byakora. Amen. Yomba siweke kamuziki kwanza kesirimba bwana. Umuntu
ufite ijwi aze turirimbane indirimbo ivuga ngo shima shima imbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shima 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 ibazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shima 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 ibazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shima 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 ibazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shima 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 ibazwa mwami Yesu Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shima shima we shima ibazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima mana we umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru 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 umutima ijambo ry'Imana amashimeshi tubyinjiramo. Harimo ibintu bitatu muri iri somo. Ijambo rya mbere ni isengesho rya Mose rikubiye mu bintu bitatu. Kitu cya mbere utwigisha, icya kabiri gutunga usako isi ikeneye abantu bafite
umutima ubwe. Amen. Kubera iki iyi zaburi yaririmbwe n'uyu mugabo Mose andika aya magambo atatu, byavuye ku maerera atatu Ibrahimu yakoze. Erera ya mbere nuko yasinziriye ku gicaniro. Uzasinzira ahandi hose, ugasinzira ku gicaniro. Igicaniro kigira ibikorwa gisabwa. Nta muntu uje wubaka igicaniro hatari hingwe. Nta muntu wubaka igicaniro hatarimo ituro nabivuga iki mukiri igitambo. Okay, voilà. Kandi nta uzubaka igicaniro nta muriro. Ibyo bintu bitatu ngo asinzira ku gicaniro. Umwanditsi Paulo yaranditse ngo yawe usinziriye we kanguka, Kristo akumurikire. Iyo wasinziriye unaharibisha mama. Uzasinzira ahandi kuko birakenewe, ariko tugasinzire ku gicaniro. Impamvu ubona abantu barabitangiye ariko byaje kugera hagati ngo babivuyemo. Wowe bivamo ariko Matayo tubirimo. Wewe unatoka, sisi tunaingia. Unaacha kuomba, sisi tunaomba. Unaacha kuimba, sisi tunaimba. Kantange haleluya. Ndio. Umuriro uratse kandi. Pao. Nimusamuri bikaze. Haleluya. Haleluya. Arasinzira. Kandi asinzira, Imana yaramwizeye imuheza ijambo. Iramubwira va. Ja. Toka wende. Isi yo guheza ijambo, ariko bwaca bakarikunyanga. Ariko Imana iguhaye ijambo, ijambo ikariguha. Bisubiyamo, Mungu atakupa neno hawatakunyanganya, lakini watu wakikupa neno watakunyanganya. Mungu akikupa neno hakuna wa kukunyanganya. Ngasenze uyu mugoroba Ndio abahawe n'Imana ijambo basamurika. Vuga ijambo rimwe Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Mungu akampa neno, aramubwira ngo va, genda, yoka, genda, yoka, genda. Ubwo abantu iki uri mukugira ufite itangazo ry'ijuru yaravuze ngo nguhaye ijambo. Waguhaye ijambo ninde wari kwaka? Namukirisa mwene wanyu mubwire ngo tuza. Waguhaye ijambo ndaza ari kwaka. Nimugire ikintu cya kabiri yamuhaye, nimuheze Imana icyubahiro. Sema haleluya. Nimuheza kwize. Abagana na jambo batunga kwize. Abagana na jambo batunga ibishingi. Ibyo bintu byombi Imana bimutsingagiramo. Iramubwira ngo ja nguhaye kwizera na bishingi. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Ubuzima bwacu bitubera impamba n'ingome. Icyaje gufasha Ibrahimu ngo nuko amatwi ye yamenye ijwi ry'Imana. Ntukaze ku gicaniro, amatwi yawe hari ijwi ryumvise, amaso yawe hari ibyo yabonye, amaboko yawe hari ibyo yaramije mu Imana. Ndagutangarije uyu mugoroba
utwigishe kugira ngo tubashe gutura umutima w'ubwenge. Ibrahimu arasinzira. Wirinde gusinzira. Biyo. Mu bagabo bagira ibitotsi ku isi, Bishop Karegera ni uwa mbere wa kabiri ni jewe. Abana zango ngo babuze ibitotsi. Uba muri Yesu muri bitotsi. Ngo niki cyabaye? Izapfa napfa kurangiza kurya gusa. Nuko yabigiye. Nubwo norya ibishimbo bitari mu muntu. Sino muri bitotsi. Vuga ijambo rimwe Ku buzima bwacu dushobora impamba n'inkomezi. Vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu dushobora impamba n'inkomezi. Nimusamure ibiganza. Sama haleluya. Ni wowe wavuganye bya kabiri, ni wowe wavuganye n'Imana. Ariko yamuhaye order yo kubwira umugore we. Yeye aliongea na Mungu, lakini hakumpa order ya kumwambia mkewe habari za safari. Nikakubwira si ibintu byose ugomba kubwira abantu. Kandi usumenya capacity yo bivugiramo. Ibintu byose baba Imana yatubwiye gewe bikomeze. Titukene amatangazo niwe wavuganye n'Imana. Ibintu byo komeza guhubuka n'Imana yatubwiye. Ibrahimu ababacho pana mwebwe ababacho tibatangiye none ababacho apana mwebwe ya mama mbwira ngo se munizungumuza na Mungu vipi? Mwaganiye n'Imana gute? Imana yarambwiye ngo nzabyara kandi tuzororoka tumere nk'inyenyeri, tumere ku musenyi wo ku butaka. Imana ryamubwiye ngo avuge. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo ibyo mwavuganye n'Imana si ugupfa kubivuga gusa, acha kubomoka kuongea. Vuga ijambo rimwe Ubuzima bwacu dushobora impamba n'inkomezi. Vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu dushobora impamba n'inkomezi. ngo ahitakaraya ineno. Aramubwira ngo niko mzee, nimepitisha miaka ya kuzaa, kwa hiyo jishughulikishe. Yaranje abamwijishe muchima litavuganye ngo nugenda gahuti uzasiga umuyoboro w'Imana. Twigishe kumenya mu buryo tubasha gutunga umutima w'ubwenge. Iryo hubuka ufite ubonye wese ngo twataramye ngo Imana yari itubwiye amakuru. Papa iyo ni herere ya kabiri. Iya gatatu nimukomere Imana amashimeshe nyivuge. Aramanuka agera mu mudugudu witwa Gilari. Umwami Abimeleki wari ufite inkingi zitandatu z'amafuti. Ndavuga zibiri. Iya mbere ngo bageraga umudayimoni wo kubaka gushaka abagore benshi. Iya kabiri ngo baramyaga ibigirwamana. Ibrahimu ngo akubite mu irembo gutya ngo akasikia harufu ode ngo idahwanye na connection y'Imana iba muri we. Ngo yishira gutya aravuga ati connection ngaha ndifite hodere y'ubwiza bw'Imana. Ngo akasikiliza nini Mungu atataka kuongea. Hari ahantu uzushika Imana igaceceka, hari ahantu uzushika Imana itivuga amakuru, sa ahantu hose uzashika Imana ngo ivuge. Hari no ushika tubone nizosi, hari no hoshika ukabura n'amagambo yo kuvuga. Tibivuze ko Imana yakuvuyemo. Mu bishanye n'ubwenge bwa Ibrahimu aravuga ati aba batipe ubwo karamye ko waranye ibigirwamana kandi bashaka abagore benshi. None umugore wanje Imana yamugize ari mwisa akico ngomba gukora. Ndatangije umushinga w'ikinyoma. Atangiza umushinga w'ikinyoma. Ariko ditubabwiye ngo muje kubesha, dore ko abantu babesha nabo basaze muri kikinyejana. Ariko sabina hangaha nabantu bo muri South Africa. No. Okay. Aravuga ngo kuva uyu munsi sheri jawe mbaye musaza wawe. Ibizo kuvuga ngo umugabo wa Habiri birarangiye.
umva igitangaza cy'Imana. Imana inamubwira ngo Ibrahim, hata kama umeshuhudia uongo, lakini jicho langu liko pamoja na wewe. Ngo akora igikorwa cya kabiri gikomeye cyane. Ngo baraza bakimubaza, aravuga ngo uyu ni mushiki waje, babaramutwaye. Ariko umva icyakurikiye, Imana ibwira umwami, iramubwira ngo peti utulo gwata gwata, ariko yuzene utulo gwata. Aho neno la Mungu. Wewe unazoea kushikashika, lakini huyu ni mke wa watu, tena mume wake ni nabii. Atakuombea wamutipe. Abimeleki yarafite probleme yo kubura abana. Haraho tugera hari mu bibazo, tugiye gukemura ibindi bibazo. Haraho tushika ukavuga ngo inzara yabaye, naho tugiye kwicwa n'inzara. Hari abantu babuze igisubizo bagutegereje. Reka nkubwire, ntimuramenya amateka y'umugabo witwa Joseph wageze muri prison. None baramugurishije akaja mu isoko. None ngo amare kugera muri prison, yamasobanurira abatipe babiri, aravuga ngo wowe wabonye igiseke bikona bikabitora peti, nyuma ya siku cyace tutakufa, ariko wowe uzakomeza uhereze bwami. Kubwiye amakuru tukanibagirwa, sha baramwibagirwa. Reka nkubwire, capacity y'abantu yirangwa mu kwibagirwa, ariko Imana tizakwibagirwa. Aho anataka kangara, watu watakusahau, lakini Mungu hatakusahau. Nigeze kuzitira uruzitiro rw'idolari 10 amezi 3 inkoko tibona hici, ariko se zagica ziburaho zica zizamazikuka zikitura mu none uwo wari wambaye ko kazi, kuko nanga kirize cyane. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo uzarwanye kirize gicorezo. Ijambo rimwe ku buzima bwacu bitubera impamba n'inkomezi. ijambo rimwe ku buzima bwacu bitubera impamba n'inkomezi. wari wambaye akazi arambwira ngo Matayo twabonye inkoko kandi ko siratora ibigori. Ndambwira musimuze, inkoko zigira amababa zoba zagurutse. Ariko muri byo byose nagiye cyamo, sinaretse gusenga, sinaretse gutarama, sinaretse gushaka Imana. Utwigishe kubara kugira ngo tubashe gutunga umutima ubwe. So ibibazo iyo bije ntibigukure mu kubara, ntibigukure mu gutunga umutima ubwe. Nava mu ruzitiro tukama dutarama, kandi faranga naraziriye kera, ngasubira mu rusitiro kama nanga kwanduranya na nyiri rusitiro ataza kuvuga ngo wa munyamasengesho yaharibisha ibintu. Nakomeza reka ngubwire, sinzi ibibazo ufite, sinzi ibikuremeye, simbisi sijui vitu vinakusumbua. Mimi sijui probleme zako, sinzi nitambaro waruhura nazo, ariko umva igitaramo kizingi utwigishe Baba ubara kugira ngo tubashe gutunga sitoke y'ubwenge, sitowa y'ubwenge. Baba Mungu tengeneza njia. Baba ya Baba ya Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu
ni wowe uzi uburemere. Imana igushyiremo igitaramo cyo kumenya kubara, kandi umuntu azahera muri pasi akagera presa agategura fitiri. Ndasenze uyu mugoroba mu bitaramo utazareka tureka igitaramo cyo kubara. Hambira si ndagutanga haleluya sibiri zikwinjiza mu gitaramo cyo kubara. Ni musamuri bigazi. Haleluya haleluya sama ya mambo muri yo misi ndawari uzi ko no barevera, ariko ndatunga igitaramo ndagitunga mbari iby'Imana. Muri zaravuze ngo bari migishe nona iby'Imana yagukoreye ndabyo bakore. Ariko mureke tuvuga uko kuba mu mujyi wa Bujumbura urimo kodesha inzu ukishurira abana bawe bakiga ishuri barangiza ukabona bakora bakazana ndacari muri introduction. Ni musamuri biganza bya sama haleluya sama ya abadamu muri peshe bagaza tuzanira ibyo kurya bitetse neza mu tugatara ishogi nageraga probleme ise nene nakuye mu bibogobogo ise urubana korkwimana nisho rwamaruntorogira rumara colonne vertebrale yose. Ariko data umwisho kubera kuba imigisha no kuguma mu gitaramo pura n'umudamu yitwa Jacqueline wo muri Pisima anjane mu isoko ryangaga. Bwana uniunisha uyu mama sana arambwira ngo tora ibyo ushaka wa mugabo wo muri w'umukongomani w'ijuru uzunezeza kumva ubwenge bwaje bugiye mu ijuru. Yashitse kuri Imana angurira n'imiti kuri pharmacy ndamukirizo mwiciranye umubwira ngo igisubizo cyawe nubana n'abantu neza amahoro uzabona ibisubizo. Ibrahim akorizo here Mose ngwasi ibindi bitanu bya Mose ni musamuri bikaza twasomye byakozwe n'intumwa
ngo nuko Mose agwiza ubwenge ariye muri Egiputa kandi n'umuheburayo. Reka nkubwire ibyo utaboneye aho uvukira habe ni Burundi wobibona. Ibyo utaboneye ku Mutanoga kw'Ishabe wobibona. Sema neno. Ibyo utaboneye mu Mibunda kwitara no mu Bakura nika subiza amasha. Nini isaku ya guteye ni wagiye mu gitaramo cya system yo kubaraguza mbisubiyamo ibyo utaboneye karuzi ngaha mu gisagara uzabibona. Wakwemera ko dufite inzu twubatse Bugande, wakwemera ko dufite ibibanza twabuze, dufite plan tugahamagara aba engineer ibi ni ibyanyu mwise ngahe namwe ni muze mutukorere gahunda kugira ngo kandi nzubaka inzu. Ni musamuri bikaza ndamukirisa mwene wanjye kugira ngo tuze umutima ibyo ugiye kubona bikomoka ku Mana. Hari ibyo utarabona Imana igiye kubikora. Mose akiri mu nda ya nyina nta makuru yarazi ariko Imana yari yazi. Hari ibisuzi ariko yiga yabyo hari ibyo utaramenya ariko Imana igiye kubikumenyesha kuko nifite kalendariya yawe yagira ngo kugira ngo tuza. Amen. Tuza asila loke umvumugisha isendi yahishurirwa ariko nyina wa Mose areshurirwa. Heri wawili kuliko mmoja, hairwa babiri kuruta umwe. Imana ya Ibrahimu iguhuze n'umuntu kandi uwo muntu ufite ishurirwa. Hari ibishisi zavuga ariko nugira ishurirwa ibyawe ndi bizapfa. Bagomba kufa. Mama akasema patakufa wengine lakini wangu hapafe mtu hapa. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo arangeje gukora igitaramo ngo agenda muta ku musozi. Reka nkubwire yayerekwa rizeripfa hafutagize yereko umuntu afishuro zitanu. Inshuro ya mbere nuko utamenya igihe cyawe de nugukora bitakureba turuha ibyo ukoze ukabikora nabi. Kate nukurwanya bakora neza uri ndu warapfuye byaranga hakika kwe. Icya gatandatu nimugera mu cya gatanu nukutemera kugirirwa inama. Muri ibyo bintu bitanu gicoba cyaragufasha ukirimo koronzo kubanu hindukira. Mama yakakakuwa na maono mamuta ku musozi ariko Imana ndi yamutaye. Isi izaguta ariko Imana nudatiyereko tizaguta. Ijambo rya kabiri turuwamo irangiye bahindura system. Abantu bagiriyereko tibakorera muri system.
bahindura system c'est pas passé reka kubwira igihe duherukana aya mashugwe mfite mazaba yigisira kandi umuzikura ntabitokozwe ufite abantu bagiriye baza babona ibihe bakiruka mbere y'ibihe uko mwari mukora umuziki ukamera neza uko Imana ndiyo ceceka kuvuga uko Imana ikorana n'abagiriye reko ni ujana n'umuntu utagiriye reko mukabana mu nzu uzamusohokane kuri Novotel umuguri icyayi cy'amata inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu nakunanira tukonsezera ndakubwira aya makuru nubona ubanye n'umuntu utagiriye ubu huye n'umusozi ukomeye warangize igihe kiragera ngo agera ngo bamuta mu mazi naho bamutaye mu mazi ni wabo w'Imana yaravuze ngo n'amazi y'ubugingo abantu biyerekwa nabonye gawaje twebwe bashobora tugira amaso 12 uzuba ureba mukutano kumeze nono aba bamutayi wabo Yesu yaravuze ngo n'amazi y'iki y'ubugingo ijuru ngo ribone kuko bamutayi wabo yamara rimanuka muri presidence reka kubwira nuko ribiri muri capacity yo hejuru Imana izakora hejuru izana igisubizo imacubise tuzahura n'abafite ibikomeye utaratekereza ibikomeye tuzahura n'abafite capacity nini utarakora imitekerereze minini so Imana ndiyaze kugusubiza ni wowe witindiye nabwiye abarazwe n'akazi rimwe ndababwira ngo abarazwe mwakora umushinga Dubai bakeneye amavoka inyanya hano mu gisagara ziraribwa imbaraga mufite mwozishora mugakodesha ahantu hamwe mugahinga inyanya narengarenga mwogira ifaranga umwe muri mwe bweje gukora ubukwe mugatanga inkwano inga 5 kwase bagatanga izindi 2 umugena kinjira ntimwogira izindi boza babahamagara muri Amerika mukagenda ariko Imana ndijana n'abari down ijana n'abari over Matayo nanga ubukene nigeze gunga ibitunguru gusa mpura na corona neza imodoka 7 za fuso ziruzu kandi nari nahinze habe ni wacu sinari umushanga nagaza njana imipanga 2 ngacyaza nigeze gucyaza umupanga wogosha umuntu kubimenya nibwo buzima ubasa abantu biwacu mu bivumu ahantu hose bavuze igikundi cyo kuja gutema bakavuga ngo nta mahizi karimo uwo muntu wakoranyije abantu yagaza avuga ngo ndahomje nagaza ntema kandi ukontemi karirimba indirimbo zigisirimba karirimba za okovu kankere ko mu murimo sinari umushaka nico gituma bishaje byose nzabikora kumva ndavudutse turazi bunyine nabaye kumanuka kugira ngo nabonye kaho nasize abakecuru mbe nkumanuka buke ariko umuntu mwanya ndasubira ngende muri Oranje zamuke cyane muri sogiye cyose nigeze kwimba inoro ndazibura abandi baje muri wa mwobo barazibona nakoze nacuruje indagara sinagurisha ariko ngo ziheza abandi baragurisha ngo nishire mu gitaramo ariko umuntu uzuzamura no kugura ukugora Say we
Mubyeyi w'imitima w'abantu wari wadashima imfura abanyamenya musumisha imitwe adariwe mubyeyi w'imitima nimusamure ibikazo hey sawa reka ngubwire wamwishobaje we zifaranga imana zigwaye gusa duhuye tibishoboka ari kugize gutya nuva umutima namwe ngo rekura ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire tewe nuhishuri gusa utanga itu cyo ni cyambere cya Musa ndio icyakabiri ngo yigira kwa Farao medecine arayiga science arayiga philosophy arayiga mate arayiga agronomy arayiga ngo yuzura ubwenge muri we ariko igihe ngo kige baramuhiga ngo ahitaho ibibazo ntibitangiye none ku bantu nuhura n'ikibazo ntukagira ubwoba ngo wahungira kwa Yetiro ngo amaze kugerayo kubera kwishurirwa ngo asanga abakobwa ba Yetiro ngo hariyo abatipe babuza kuvoma babuza gutaha kare ngo yamamanuka ngo arabatabara reka nkubwire nugera ahantu ugasanga umurwayi arahari ntukazubaza wese nuwahehe wowe gusa uzubabwira ngo nimumpe facture gira n'ishuri impamvu tutabona ibisubizo tutinda mu kubaza abantu bafite iyerekwa ntibababaza wese ngo se nuwahehe uyu nguyu nshawe ejo bundi napfushije umugore ni wapfuye mbere waje ndangeze kumupfusha narifite abana bane kandi bose bagira peta kamo mutoya witwa Joyce ubafite diziwita Joyce nimba hari abakobwa beza kwisiza no ngo bahinde ni beza ariko Joyce ahubwo ndi mukwibaza kubera iki mutaraza ngo mbaheza abageni ikibazo muzatinda abandi bazamusha okay sha iba gukora kumurya ndio watashinda ifura abanyamenya musumisha imitwe kandariwe umukobwa w'abanyabyinshi umukazana w'abadinzi abaramufashe aramurera uyu mudamu nashatse nawe aza gufatiraho none ubu nyine ni inkumi mwumve igitangaza ibisubizo byawe ntuzi aho biri ntukarangare ngo bazabanza batanga itangazo nuzoza wumva gusa ufite ifaranga genda utabare muri Rwakarede tabara abarundi tabara abafaransa tabara abahinde batabare iyo ni ukazi ubo wabo ngo habe ejo bundi nabonye igitangaza man mubazakuvaho urumva muze sindimo umudamu muri Canada yamavuga ngo afashe rigeni umuzukuru wanje wasizwe afite ukwezi n'igice tekereza nk'amata yo mu bibogobogo kandi uwo mudamu sindahura nawe ngo azambona gusa kuri za ekara YouTube gusa ndiko ni mutarame muvuyeyo uko hari abantu bakurikirana ibitaramo umunsi umwe bazagukubita ibihumbi 15 uzingazinga uw'abantu batashimye ifura abanyamwenge bamuzungurisha imitwe ariwe w'imitima ariwe w'imitima uyagiraga ubugome n'uburyarya la première none si la
azazoreza kandi ntabwo tizikaza zicaho zica ku muko waje amenye kuko yahuye n'ijuru kuko imba mu kanwa k'Imana niho nibera kandi worwanya bera wapfa vuba ndakurahira mu bintu uzahubuka ntukagwanya bera b'Imana ikibe nayo ni ya mbere icyakora ibintu byose urabizi pima mambo undi wo munyamerika nawe yamasa sinovuga amazina yabo baraho kugira ngo ibintu byose ugomba gukora n'ubwenge nawe amavuga ngo afashe specials umukobwa wa pendesi kandi abo buzukuru baje bafite apeti kuva navuka sindabo ariko nashe kubimenya abafite aho bakomoka nguyu mukarevera nguyu umbwira umunsi nananiwe kurya wayo nakiba na ariko umuntu utagira apeti Imana dusengeye abantu batagira apeti mu izina rya Yesu ariko niba bishimiye gushagagura kandariwe muzeyi w'ibiti kandariwe muzeyi w'ibiti muzeyi w'imitima ntiyagiraga ubugome n'ubujyaga ariko niba bishimiye gushagagura kandariwe muzeyi w'imitima nimuzamure ibiganza yanyu Imana bashimishe n'indu Haleluya. angaza mambo Reverend samahani sana kwa kukaa kwenye mlio huu samahani sana hafite umurongo hano hakika ya Mungu ya nawe yamavuga mbafashe specials abo bantu kandi abo ngabo tuvukana nta mujaro wanje urimo nta marume akoma hindukirana mwene wanyu umubwire ngo ishore mu by'Imana abazagutabara mu byawe tuzaho bari abazagutabara ejo twiriwe mu mujyi ese nejo hari umugabo witwa Fulgence ariko man jaho ni umukongomani Fulgence nawe ni umurundi urebe nta mahizo mu bibogobogo na Fulgence yamambwira ngo ugende utora ibintu bifite riti Fulgence aho uri umugabo kandi nanga kwambara nabi kuko uzi konsekanse yo kwambara nabi cyane ndagenda ndayitora shati nyagumwe y'igihumbi nitisi nziza reka ngubwire hari umwenda usugura nubwo bawufura tute qualité hariko harunduzo baza bagira gutyo gusa ukamusanga kurareba gutyo icyo tasuzumaza abana ndimana karefrariya you are very smart zugenda umubaza ibintu byinshi cyane umubaza kuyahise umubaza tese muse iba nkumbwira ukuntu mu bijanye no kwambara umuntu yabigira gute mu bijanye na business yo bikubwira ukuga uricaranye nawe uri kumwe n'umuntu uje gucuruza yarabikoze hari ukundi uricarana nawe nguje kumusororera hariya ukantu gafite agakawa udepanse 100,000 aguheza ubwenge kumuricyana gusa Mose mwabasanga bakabwa mwarangize ngo arabatabara reka nkubwire uri hano kugira ngo utabara abandi uri hano nawe kugira ngo bagutabare uri hano kugira ngo utabara abandi uri hano kugira ngo nawe bagutabare tangize yigize umugirwa n'undi kandi tugasuzugura umuntu ngo ugataragara kubisubizo uyu wayisusugura ejo azagutabarira abuzukuru bawe ndasenze uyu mugoroba ni mutunga ubwenge bwo gutabara abandi kuko babakobwa ngo bataha kare Isara babaza tese mbona mnarudi mapema nini imefanyika tumemkuta mu Misiri mumoja reka ngubwire hari mu Misiri twahuye nawe mumvugo yindi yo mwuka ni Yesu Kristo kuva naba sidabona umuntu wihanganira amafuti twagiraga kanje sinari kuja mu bantu je abandi bagaze binjira mu rusengero kama nibi koko ni hene kama zimanukana mu gishigiye fo mu ruzi kimba umwobo koti koko mu kuzimu badokuye kure Imana yangiriye neza
kubera icyo gikorwa ahakura umugeni. Igisubizo cyawe tuzaho kiri numenya kubara gutunga umutima ubwenge. Icyo cyo gitaramo basigiye Zaburi ya Mose yaririmbye kandi aravuga ngo Mana we tutabara twigishe data ari we muzehe Ibrahim nubwo yakoze amayerere twebwe turasaba ngo twigishe gutunga umutima ubwenge. Ugiye kurangiza cya gatatu ni muzamura ibiganza nuko yamumenyesheje icyo afite. Hari icyo ufite utaramenya ariko ijuru niri kumenyesha icyo ufite. Aramubaza se ufite iki? Aramubwira ngo ufite inkoni. Reka nkubwire nuba abantu benshi bafite impano z'Imana ariko ntizibageze kubisubiza. Egera abataramye imbere. Samuel ngo yegera Eli aramubwira ngo menita. Eli aramubwira ngo muzese kukwita. Eli ngo aje kubitekereza asanga ari ijuru. Reka nkubwire icyo utaramenya egera abakurambere. Mbabarire mvuga ibintu bibiri ndangiza. Iyo twatuze umutima w'ubwenge icyambere tubera benshi zishima. Tubera abantu benshi zishima. Impamvu ngo jawe uyu tuzatwumvikana. Wawe ukundi uzamvikana nguriya muntu nguriya mubonye ngo uzanumvise se ukurunjane umukristo cyo ni ikintu gihumuriza umutima utunze ibintu byo kuvuga ngo ubonye ukagira iseseme. Mana uturinda abana yitunze umutima w'ubwenge ubera abandi byishimo. Number 2 iyo utunze umutima w'ubwenge uheza abandi imirimo. Nta muntu utunga ubwenge ngo areke kugira ibyo akora. Bibiri avuga ngo udakora ntakagire gute takari. Nimba utunze umutima w'ubwenge ntugire icyo ukora. Mose yatunze umutima w'ubwenge aheza Huri na Haruna akazi aheza na Yoshuwa akazi. Imana nguje kuzamuka ibitangariza Yoshuwa iramubwira ngo uko nabanye na Mose niko zabane nawe. Iyo utunze umutima w'ubwenge usigira abandi akazi ugaheza abandi akazi. Nimureke kwikunda ikisi kinyejana cyabatunze umutima ngo bikunde. Nimuheza abantu byishimo nimuheza abandi akazi. Cya gatatu cyanyu tuzahurisho muri ville kwa Revera Olivier na gatanu kuri pisine mu mugoroba kuri kwishi kwa Mbabazi ni posho ese nindi hano kade witwa ndewa enuwongu uwonye nuhayivuga nuko hanyuma ku cyumweru mu gitondo bizakora mu mugoroba sinza Imana izandoza ariko we nazaruhuka. Okay, kuwa mbere nzaruhuka, kuwa kabiri nduhuke, kuwa gatatu nduhuke kuko gandagize ubwenge nopfa vuba. Ndetse n'ubundi ndi igihumbi. Nimugera mu hanyuma andi ifite gitara nariya mu ngagara ndabatumiye. Ndabizi kundi umwana wanyu kandi barandumiye nkumuvuga butumwa. Muzaze twatsa abazimu hariya tubakubitagura. Dusengera igihugu cy'u Burundi, dusengera abarundi n'abarundi kazi bakongomani kazi. Imana ikora igitangaza. Ndi umuvuga butumwa muri bo ndabatumiye hakika. Muzaze tuzaherana na 4 na 5 ni posho na niyinga. Hanyuma nakazi rimwe wenda nduhuke na kabiri. Ni marataje kureba paruwasi yo mu rugo n'urusengero. Tuzasubira duhure namwe wenda mwadutumi. Mutunge umutima ubwenge. Haraho mwigaze mumva tukorogana na Rado. Haraho mwigaze mumva tukorogana na Jire. Haraho mwigaze mumva dukorogana na Bishop Karegeya. No gutuma umutima ubwenge. Ni mugira umweto kubana n'abantu bose amahoro nuwo kwezi kuko utejeje. Nimwakira ijambo ry'Imana muri komera amashi. Nari mbambaga Revera akuja kamilishe. Niko bizabigenda. Wewe sinzi kuri Revera acha mchungaji. Ni Revera. Heshima ni yako. Kuja kamilishe. Revera kabisa. Nageze kibishura ntaza kuteza. Naona yasiku nababwiye. Kera kuyaka kanubira ngo tanyanduza gripe. Mureke dusenge Imana. Bwana asifiwe sana.